Jablji Odžak kao naseljeno mjesto i okolna sela proglasio, odnosno stavio najveću crnu tačku za Srbe u bivšoj BiH, a posebno u Posavini. Silovanja i ubijanje ovdje, sva sreća, nije toga bilo. Oni su na ovom mjestu nas zaustavili kolonu. Mi života nemamo. Ja vraćam se neću, samo mogu dalje ići. To je nešto najružnije što se može u životu se desiti. Preživili smo ono što ono kažu, niko nije u životu preživio. Bosna i Hercegovina je zemlja tri naroda, muslimanskog, hrvatskog i srpskog, islamske, katoličke i pravoslavne vere. Sudbinu ove nekadašnje Jugoslovenske republike određivali su uglavnom drugi izvan njenih granica. Međutim, ta revnost u ispunjavanju zadataka u Bosni i Hercegovini uvek je poprimala monstruozne oblike. Inicijatori i egzekutori tih zločina nikada nisu bili kažnjeni. Oni koji su pospešivali i zloupotrebljavali nepomirljivo sva tri naroda, danas nametnutom strategijom zaborava pokušavaju da se prošlost prevaziđe. Srpske žrtve postale su tabu tema. Istina ne sme da se ignoriše. Na teritoriji Bosne i Hercegovine nad srpskim narodom počinjen je genocid i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Isto se dogodilo i 90. godina s kraja 20. veka. U zločine išlo je i etničko čišćenje srpske teritorije. Priča o opštini Odžak je na neki način i priča o Bosni i Hercegovini, ali i podjednako preslikana priča o stradanju Srba u Hrvatskoj. Opština Odžak nalazi se u centralnom delu Bosanske Posavine. Reka Sava je prirodna granica Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom. Opština Odžak bila je jedna od prvih opština u Bosni i Hercegovini u kojoj su 1992. godine na samom početku građanskog rata Srbi bili odvođeni u logore. Nek sam tamo i rođen, i odrastao, i odranjen, i tamo je bio i otac, i djed, i pranđed, i ne znam ja ko, ali ja više tam pojma nemam o vraćanju njima tam, da idem njima u ruke. Po popisu iz 1991. godine je bilo 55% Hrvata, 20% muslimana, poslije su Bošnjaci, 20% Srba, 5% je ostali. Sada otprilike procjena od ovih 20, između 20 i 21 tisuća stanovnika je nekih 67% Hrvata sada, oko 18% je Bošnjaka i negdje oko 5% je Srba. Znači najmanji povratak Srba inače ovdje počeo od 2000. godine. Imala sam krmače, imala sam krave, imala sam kuću, imala sam sve što je trebalo za nas, sve što stekli, da imamo gdje živjeti, da za starost imamo svoju i sve.
Sad nam je kuća tamo porušena. Ja se tam neću vratiti nikada. '43. godine komšije su u selu Trnjak i Dubica i dijelom Novom Gradu za dvije noći, 2 dana zaklali oko 800 ljudi od 2 do 77 godina. Vidiš ovako selo, to je bilo milina, užas, sad, katastrofa, korov, sve. Na tom prostoru od domaćih ljudi nije bilo dobre podloge, ne bi se i najveći zločinci našli na tom prostoru i rat završio zadnji u Evropi. A poznato je da iz ovog dijela delegirano i bilo komandanata NDH vojske kao što je Anton Rajkovačić koji je veliki i zločinac i koljar sa ovog kraja. Nismo mi nikad ni ratovali sa naši pravoslavci ovdje. Mi smo što uvijek bili dobro. I kad smo bili uvijek što dobro, znaš, a sad kako je sad to ispalo, na jedan put nismo dobro. A to se pitam, kako je sad to ispalo, na jedan put nismo dobro, da sad smo bili uvijek dobro. Onda tako to. U oba rata, i Drugom svjetskom ratu i ovom ratu, narod, Srbi sa ovog kraja su preživjeli golgote, stavljani u logori, dnevno po 800 ljudi iz komšijskih sela su došli da pokolju svoje komšije, a njihovi unuci su u ovom ratu stavili preko 1300 ljudi u logor na tom prostoru. A mi ostali su Hrvati. Tu da oni nisu išli u toj kolonu, razumiješ, onda je kad su ostali Hrvati u tome mjestu, a pravoslavci, oni ko bi se pridali tamo, pa ja znam, ne znam nija kako je bilo, ne mogu biti pametan. Kad nisam bio tude, ja nisam išao tamo, ja sam bio tu kući, mi su čuvali to u stranu, tuda, ovdje. Ja sam pobjegao iz kolone, taj prijatelj što me izvukao, ja sam došao do njegove kuće, od tada sam pobjegao u šum, bio sam 2 mjeseca i 13 dana, 18 kila sam ovršao. Ja sam recimo od 83 dotrao na 49 kg. A za vrijeme Drugog svjetskog rata u njega je otišao, što kaže, ujak. U mene otišao od matere otac. Otac moj proganjan u Njemačkoj bio 3 godine u logoru. Nema više pojma. Znači uvijek ide tradicija da neko od nas nastrada. Moram reći ovdje otvoreno, Bosna neće ostati u krvljoj Jugoslaviji. 90. godine, pošto je većinsko stanovništvo na području ove opštine hrvatsko, je dobilo izbore i istih dana su odmah otpočeli sa čišćenjem Srba na bilo koje mjesto od portira do direktora. Oktobarski izbore 90. godine na području opštine Odžak dolazi do preslikavanja kompletne situacije Bosne i Hercegovine. Hrvati i muslimani počinju da likuju pobjedom svojih nacionalnih partija, a to se manifestuje na području opštine organizovanjem raznoraznih svadbi i svatova, poturanjem šahovnica Srbima pod nosove i hodanjem hrvatskih svatova kroz srpska sela, gdje nije bilo nikakve veze ni o kakvim svadbama, već namjernog provociranja srpskog naroda, što se pokazalo, a i obistinilo na kraju, da je s tim počeo rat na nivou Bosne i Hercegovine.
Vidjeli smo tu kolonu kako je prošla pored Miljarske prema Vječici. Tada smo ustali, izašli iz kafića i pošli prema čaršiji da vidimo jer smo čuli da se nešto događa i htjeli smo da vidimo i mi to. Došli smo na parkiralište ispred Vječnice gdje su se zaustavili kolona Svatovska. Oni su izašli iz auta i od nas su počeli sa pjesmama. Neke su zastave njihove srpske izvadili iz auta, počeli da mašu njime. Mi smo tog momenta stali ispred njih, pitali gdje će da idu. I da ovo nije Srbija, da je ovo Sarajevo, da je ovo Čaršija. Mi smo onda skočili, ja i drug čuvak, skočili smo na ove momke koji su držali zastave u rukama. Istrili smo im zastavi iz ruku, tada je nastao jedan haos. Muslimani osnivaju paravojne formacije. Kreću napadi na kasarne Jugoslovenske narodne armije u još uvek zajedničkoj državi Jugoslaviji. Da je tu počela borba na život i smrt. Nas je bilo tamo oko 270 komanda ukupno. Njih je bilo nekoliko hiljada, znate, to je blizu Osvajanje, znate. 3 metra do 50 metara, tu su neki perulja jedna. Su fanatici. Jesmo li mi Srbi? Jesmo li možda Hrvati? Jesmo li mi muslimani? Alija Izetbegović, predsjednik bosanskih muslimana, i Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske, koja je 1991. godine od strane Vatikana i Nemačke bila priznata kao suverena država, užurbano su radili i na secesiji Bosne i Hercegovine. Ja vam divijek. Zaklinjem se da ću braniti nezavisnost, suverenitet i cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine. Kad je došlo do priznanja Hrvatske, prorađuje poznata skela na Svilaju i počinju da stižu veliki transporti naoružanja. Čak dolazi i do oporezivanja ljudi koji radi u inostranstvu, a njih je sa naše opštine, pogotovo Hrvata, bilo najviše, koji su morali da uplate određena sredstva da bi oni kupili naoružanje. Hasan Muratović, predsjednik vlade Muslimansko-Hrvatske federacije, u intervju datom decembra 1996. godine kaže: tačno da smo se tajno naoružavali. Stizalo je oružje tajno, zato ne moramo sada to da krijemo. Odmah izvršiti zauzimanje skladišta naoružanja i municije. I blokiranje kasarne, njihovo zauzimanje i zarobljavanje pripadnika JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine. Evo kako je to bilo sve? Evo, malo to pogledajte, sve to tu. Pogledajte sve, Postoje ubedljivi dokazi da ovo rukovodstvo ide na ratnu opciju. U toj opciji na meti su JNA i naravno Srbi. Komandant vojske Muslimansko-Hrvatske federacije, general Rasim Delić, o tajnom naoružavanju muslimana kaže: oružje je najvećim delom dolazilo preko Hrvatske. Na konstataciju da je pre početka građanskog rata formirana muslimanska patriotska liga i da je samo u Tuzli tada bilo 2000 spremnih naoruženih muslimana, rekao je: ne, nije 90.
To je bilo 1991. godine. Podsjećanja radi, rat u Bosni i Hercegovini počeo 1992. godine. Neka masa ljudi samo sjede dole i ne da im proći, ništa više. Kraj nas ne mogu proći. Ne može. Kraj nas ne mogu proći, držimo ih na nišanu sa svih strana. Koliko ne povučete vojsku, popit ćemo vas kroz Žečeve, majku vam jebim. Neka narod stane i nek ne da vojsku da prođe. Sve je mirisalo na Drugi svjetski rat i na ono što je opština Odžak nekad doživjela, a pogotovo Trnjak Zorice gdje je malte ne poklano kompletno selo. Kompletna sela na opštini Odžak Srpska su granatirana iz Hrvatske, 18. april. Nakon granatiranja prorađuje famozna skela, čuju se brujanja tenkova i prelazak i naoružanja i ljudstva, znači Hrvatske regularne vojske na teritoriju tada Bosne i Hercegovine. Aprila mjeseca 1992. godine Hrvati su postavili kompletne barikade na području opštine Odžak, tako da Srbi nisu mogli da maknu ni da odu ni do grada Odžaka, ni da odu ljekaru, ni da se izliječe. Agresiju na Bosnu i Hercegovinu Hrvatska je izvršila 26. marta 1992. godine. Zvanična hrvatska vojska tada je tenkovima iz Hrvatske preko Save prešla u Bosanski Brod i u selu Sjekovac izvršila masovni pokolj srpskog stanovništva. 20. aprila 1992. godine u Konjic ušle su jedinice prve hrvatske splitske dobrovoljačke satnije. Od strane hrvatsko-muslimanske vojske na teritoriji opštine Konjic bilo je 175 ubijenih Srba. Nakon izbijanja sukoba posredstvom vlasti u Odžaku, u naše selo Novi Grad dolazi međunarodna mirovna misija koja je bila sa sjedištem u Tuzli. Cilj međunarodne misije je bio podvala Hrvata koji su ih nazvali i normalno sproveli do sela u Novi Grad da dokažu da se Novi Grad i srpska sela na opštini ne granatiraju iz Hrvatske, nego da se granatiraju iz susjedne opštine Šamac sa srpske strane. Tu je bilo i eksperata za utvrđivanje, mi smo ih odveli i pokazali sve šta je učinjeno i tačno se zna odakle su granate došla i sa koje su strane došle, što su nepobitne činjenice. Htjeli smo i tražili od njih rezultat, međutim, oni su ostali nijemi. Na trgu Bana Jelačića 24. maja 1992. godine Tuđman je rekao: "Rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela, ali mi smo procijenili da samo ratom možemo izboriti samostalnost Hrvatske." Vašington, zaštitnik bosanskih muslimana, pobrinuo se da u Bosni i Hercegovini bude dovoljno i oružja i mudžahedina. Ceo posao šverca oružja i mudžahedina išao je preko Tuzlanskog aerodroma i Hrvatske. To je bila podrška Islamskoj deklaraciji Alije Izetbegovića, koja se smatra osnovom novijeg muslimanskog ekstremizma. توجه الرئيس البوسنوي علي إزتبيغوفيتش إلى منطقة بودوتشا ليهنئ قادة المجاهدين وأفراد الجيش هناك، فاستقبل بحفاوة وعلت هتافات التكبير. Turska 6. februara 1992. godine prva priznaje nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i pre formalnog proglašenja. 4. aprila iste godine Izetbegović proglašava opštu mobilizaciju u još uvek postojećoj državi Jugoslaviji.
6. aprila 1992. godine i pored upozorenja Srba, Sjedinjene Američke Države i Nemačka kao predvodnica Evropske zajednice proglasile su nezavisnost Bosne i Hercegovine. To nije bilo samo flagrantno mešanje u unutrašnju politiku nekadašnje Jugoslavije, već direktno kršenje niza međunarodnih sporazuma. Clintonova administracija sabotirala je mirovni plan, otvoreno se stavljajući na stranu bosanskih muslimana. Vojnici iz Srbije i Crne Gore, pripadnici Jugoslovenske narodne armije, napustili su Bosnu i Hercegovinu 20. maja 1992. godine. Samo nedelju dana kasnije, Kinkel, tadašnji ministar spoljnih poslova Nemačke, za Špigl izjavljuje: Srbe treba baciti na kolena. To je bila jasna poruka da se ratni sukob rasplamsa. Šta znači priznata Bosna kad je ovakva Bosna? Ne postoje centralne vlasti, ne postoji ništa, država ne postoji, ustav ne postoji. Kakva je to? To ne može da bude priznata Bosna. I nije uopšte bitno šta je važno da narod ne gine i da se smiri i posle ćemo dogovoriti. Narod u srpskim selima Novi Grad i Dubica je bio uznemiren i vidio je da već kreću organizovane aktivnosti na njihovom ili što je bila njihova krilatica pokrsti, pobiji, preseli. I uvijek su provocirali. Mislim, i vikali su svašta, i ovo je Hrvatska, i šta ja znam, svašta su on to vikali. Ali eto, mi smo sve mislili da to neće do toga doći. Počeli su nam pali kuće. Mi nismo bili daleko, pa možda jedno na 100 metara, kad su naše kuće počeli paliti. Nja je bilo, to nema broja. Idu, ja bječe s mali, i gola, i bosa, i u mene, sve krva. Nije mogla ni papuča da obuče, ništa na noge. Mi smo izlekli goli i bosi. Oni idu i pucaju na nas pali, tačno vidiš i sve. To je 100 metara, to nije daleko. Članovi međunarodne posmatračke misije su po drugi put došli u naše selo i predložili nam da prijeđemo na teritoriju opštine Šamac. Navodno da ne bi došlo do krvoprolića i da ne bi došlo do međunacionalnih jačih i žešćih sukoba. Novi Grad je bio u totalnom okruženju hrvatskih snaga, paravojnih snaga iz Hrvatske i normalno domaćih ustaša koji su živjeli na teritoriju područja opštine, bivše opštine Odžak. Mi, pošto smo bili u takvoj situaciji u kakvoj smo bili, smo to prihvatili. Čak članovi međunarodne posmatračke misije su stavili i svoje potpise na nekakve dokumente i sporazume koje smo tada napravili, gdje sam stavio i ja svoj. Uzeli su primjerke sa sobom, odnijeli i trebali su da se pojave nakon 2 do 3 dana. Dolazi do još žešćih pritisaka i još veći vojnih aktivnosti od strane Hrvatske, znači pojačano granatiranje. Ljudi iz Novog Grada branili su od 17. aprila do 8. maja i odlučeno je da se krene, da se izađe, da se spase glave toga naroda, da ne bi doživio golgote i stade. Međutim, dogovorenog datuma međunarodna misija se nije pojavila da i završi svoj već ugovoreni posao, odnosno da preseli opštine Odžak na opštinu Šamac. Odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1992. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine formirane su zaštićene zone, ali samo za muslimane. Goražde, Bihać, Srebrenica bile su zaštićene zone u kojima su muslimani bili do zuba naoružani. Godine na naš najveći pravoslavni praznik, Božić, muslimanska vojska zajedno sa još dodatnim vojskama i mudžahedinima koji su bili prebačeni na tu enklavu
iako je bila zaštićena, sa njihovim komandantom Naserom Orićem je došlo do palenja 52 sela i ubijeno je preko 1652 civila. Na tu reakciju vjerovatno je uslijedila i ova reakcija, ali po izvještaju njihovog komandanta Sefera Halilovića da je u Srebrenici stradalo samo 2300 njegovih vojnika. Stoltenberg, tadašnji predsjednik Međunarodne konferencije za teritoriju nekadašnje Jugoslavije, izjavio je: "Mi nismo imali mandat da zaštitimo Srbe. Niko nije imao mandat da zaštiti Srbe. Rezolucije Ujedinjenih nacija nisu isključivale prisustvo vojnika muslimanske armije u tim zonama. Sve zabrane odnosile su se samo na srpsku vojsku." Ja se patio i moj ćaća i djed i sad i on se patio, nema pojma. U razbijanju nekadašnje Jugoslavije 1990. godine, kao i u odlučivanju o ishodu rata, bila uključena i medijska mašinerija. Izazvana srbofobija stavljena u službu nacionalnog egoizma i verskog fanatizma. BBC je objavio da su Srbi napali Goražde. Sreo sam se sa glavnim komandantom srpske vojske u Bosni i pitao ga o tome. On je demantovao ovu vest i ponudio mi da otputujem do Goražda i lično se uverim u neistinitost izveštaja BBC-a. Putovali smo 8 sati do Goražda. Lično sam video da nije bilo nikakvog napada ni bombardovanja. I moram reći da je danas BBC objavio jednu laž. To je samo jedan primjer. Kada smo krenuli u koloni, Ustaše su nas snimale, znači prvo u Novom Gradu, zatim na Marinoj Ćupriji, da bi nas konačna igra se odigrala pred Žitopreradom, znači na ulazu u sami grad Odžak, gdje su sve ljude razdvajali iz kolone, znači žene na jednu stranu, muškarci u autobuse, kamione, stvari su one ostavljale u ograđenom prostoru gdje su kasnije sve pokradene. Mi se sada nalazimo ovdje na ulazu u Odžak. Ovo vamo vam je Novi Grad, jedno 10 km udaljen. Od Novoga Grada do ovoga mjesta je bila kolona vozila traktora u kome se kretao srpski narod. Traktore, auta su na ovu poljanu, ovdje u ovu žicu skrenuli. A nas, ljude, mladiće, djecu, žene su odveli u logor u Odžak. Pokupili su žene i djecu, znači pod djecom smatram mlađe 5, 6 ili do 10 godina, ovi su 13, 14 i 15 djeca bili su u logoru. Ovi, znači manje djeca su bile sa majkama, oni su kasnije vraćeni u Novi Grad i tu je ih čuvala vojna policija Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske i oni su bili kao u nekom rezervatu zatvoreni u 3-4 kuće i tu su ih ovi čuvali i tu je bilo zlostavljanje, znači tu su počele sve golgote žena koje su i djevojčice koje su silovane. Znao, reci, ono što si dočekala od Hrvata, kaže, nemoj kriti. Kaže kako su vas mučili, kako su skidali vas nagovno. Ja sam to čula da ste vi skidani nagovno. I mučili vas, djecu od vas odstranjivali, tvoje dijete bacali po krevetu, nisu ti dali pridoći dijetu. Kako kaže čovjek? Sestru sam silovali, snaje sam od brata silovali. I eto, preživjeli smo ono što ono kažu, niko nije u životu preživio. Krila sam svoju jednu snagu sa 2 djece, pa sam joj davala sve svoje ovako aljine da oblači, pa maramu da pomotava, pa da se maže, da se gari, da sam ne vidi da
da je to mlada žena. Tiče i silovanja bilo gdje, znači i ubijanje ovdje, sva sreća nije tog bilo. Znaš, kad su upali u stan, ja sam bila sa svojim dijetom. Šta je to, imao 5 mjeseci. I upala su u stan njija 4. Naredili su nam, sve su pozatvarali, vrata i prozore, sve su živo pozatvarali. I nama su naredili da se moramo se skidati ili će nam pobiti djecu. I kad su došli do mog maluga, kaže, ili ćeš tu uraditi ili će dijete zaklati. Ja sam nakazala, evo vrat od mene, što ćete sam da mi dijete ostane, da mi dijete preživi. Međutim, on su, ne kaže, njegova je krv slađa. I ja sam onda, nisam imala drugog izbora, nisam imala drugog načina da bi ja to izbjegla, sam to morala. Uzeli su od majke dijete od 13 godina i odveli su, mater je vrištala, svi smo vrištali, nas je bilo tu oko 10 i 20 možda žena i djece. I odveli je neđe i tamo silovali. Za svaki zločin mora biti onaj tko je žrtva i mora biti onaj tko izvršava. Međutim, da li svi znaju za to? Ja tvrdim, evo i kod nas nešto toga što se dešava, hvala Bogu, nije mnogo se dešava. Nismo znali. I oni su sve znali šta se dešava, ali oni su živjeli kao da to sve normalno. Nije to sve bilo normalno. I žene su dolaze svakakve kod nja i u bolnicu. I znali su da šta se dešava i sve, ali oni na to nisu reagovali. Oni su to krivi, to su sve Hrvati krivi, oni su nas to uradili. I to su nam napravili. Sutradan oko 10 sati on su nju doveli. Krvavu, onako izmrcvari, tu možeš reći sve, da smo mi svi plakali opet ponovu i... Ovo je ulaz u taj logor. To je bila osnovna škola, nekad u Odžaku, a tu su mene i moje mještane. Sela Donje Dubice, Novog Grada, susjedno srpsko selo, Trnjak i Lipik. Poslije prelaska Hrvatske vojske iz Republike Hrvatske, takozvani Zenge, oni su nas okupirali i pohvatali. Međutim, oni su nas tu zatvorili. Poslije su tek nastale ružne stvari, mučenje. Čak su neki ljudi odvedeni, još se ne zna za njih, u nepoznatom pravcu i do današnjeg dana nisu se pojavili. A neki su tu ubili na licu mjesta, kao Dervenić Rade, Dervenić Svetozar. To je nešto najružnije što se mora u životu da se desi. I to me najviše boli. I to ćemo ostati dok sam ja živa. Akcija Koridor je organizovana u julu 1992. godine, posebno zbog toga što smo imali informacije da se veliki broj Srba nalazi i muči u logoru u Odžaku. Bilo je ukupno 1294 logoraša, od toga 864 logoraša su muškarci i djeca raznih godina, od toga su 302 žene i 104 djece. Najgore je bila poslije vriskati djeci, to plača. I smiješ pridući, i smiješ dući. I ništa. To je bila katastrofa.
Niće nisam mogli ni izaći, ni izbjeći, ni koga vikati. Ništa, jednostavno predaje se ono što te čekaju. Nismo drugog izbora. I svi borci iz moje brigade su imali poseban motiv da se ide pomoći i osloboditi napaćeni narod koji se nalazio u logoru u Odžaku. Kako su tukli djecu? Darali su djecu stubom od željezni stup, glavom su darali. I djeca. I ta jauk i ta... I to se nikad ne mere zaporati. Bile su veoma jake snage Hrvatske regularne vojske, 153. Riječka, 101. i 101. Bosansko-Brodska i 102. Odžačka brigada Hrvatskog vijeća odbrane. Uz to imali su ogromne interventne snage iz zapadne Hercegovine i imali su svakog vikenda interventne brigade Hrvata koji su dolazili autobusima iz Švajcarske i drugih zemalja za pomoć braći u Posavini. Bilo stravičnih mučenja gdje su i evidentirani ti oko 132 metode, znači mučenja ljudi, raznih vrsta mučenja. Zajedno sa sobom su povlačili i sve logoraše i neposredno pred sam upad naš na prednji kraj, odnosno izbijanje na rijeku Savu, mogli smo sa brda u Brusnici vidjeti da izvoze nekoliko autobusa logoraša iz logora u Odžaku. Sad ću vam pokazati od jednog načina mučenja kako su Ustaše mučile Srbe u ovome zloglasnom logoru u Odžaku. Evo vidite, to su napravili, to je bilo još okovano, to je igrom slučaja ostalo ovdje kao dokazni materijal. Ovdje udaraju čovjeka i on mora da kleči na šljunku golim koljenima, a glavu mu izbace ovdje gore. I onda ga udaraju palcama, palijama po glavi, po ušima, da mu uši nateknu volike. Kad uši nateknu tolike, onda ih izvedu i tu su vršili kupanje i osvještenje, da ih osvijeste ga sa onim topovima vatrogasni, onaj top. Kad uzme čovjeka, baci ga po 10-15 metara taj mlaz vode. To je igrom slučaja ostalo, to možete da snimite posebno, malo i oštetite kako su to oni radili nama. Sam ulazak u Odžak je bio veličanstven za nas kao pobjednike, ali nam je bilo žao što nismo mogli naše ljude odmah vidjeti i što nismo zatekli dio naših ljudi u samom gradu. To je bila pustoš, to je bila pljačka, to je bilo ogromno rušenje. Samo smo u rejonu Novog grada, kod stambenih zgrada, u jednoj njivi našli nekoliko stotina žena koje su se krile od HVO-a i da ne dođu u ove autobuse koji su prebacivali prema Slavonskom Brodu. Odmah smo organizovali njihov prevoz, pregled, izvezli ih u Modriću i makar smo nekog živog zatekli u tom Odžaku. Kad su našli slobodu, kad je vojska srpska sloboda, oni nađe džip na kojem piše vatrena konja, kojim su oni služili, koji su obilazili, znači Novi grad, pošto Novi grad ima dosta zaseoka, pa su obilazili i pljačkali, tražili žene koje su bile po kućama, koje su se vratile oko svojih imanja, obilazile, ali nisu smjele da žive, nego samo da uđu da vide. Oni su tražili te koja je bila nađena, ta je bila isilovana od te grupe. Onda kad smo osjetili svoju, našu vojsku da je došla, onda smo toliko se obradovali njima, on su nas svađe nalazili. Nema gdje nas nisu našli, i u šahtoma, i u šumama, nisu smjeli izići. Bosna i Hercegovina Dejtonskim sporazumom 1995. godine zvanično postaje protektorat političkog i vojnog vrha NATO-a. Sutra je već završetak, više nema niko ulaz u Novi grad. Tako je dogovor, sporazum dejtonski, to se mora ispoštovati, a teško jeste. Pod pritiskom svjetskih moćnika mi moramo danas 2. februara da napuštamo svoju srpsku opštinu
Odžak, vjekovnu zemlju srpsku, to je pravda, eto. Posle 4 godine krvavog građanskog rata u Bosni i Hercegovini, koji je bio praćen hrvatskom akcijom etničkog čišćenja Zapadne Slavonije 1. maja 1995. godine, hrvatskom akcijom etničkog čišćenja Srpske krajine, akcija zvana Oluja 4. avgusta 1995. godine, posle režije Srebrenica, iza čega je usledilo NATO bombardovanje srpske teritorije, 21. novembra 1995. godine sve 3 zaraćene strane potpisale su Dejtonski sporazum. U ime Srba iz Republike Srpske Slobodan Milošević, tadašnji predsjednik Srbije, potpisao je Dejtonski sporazum. Sve vreme do njegovog pada bio je vođen od strane Vašingtona. Bosna i Hercegovina je podeljena na 2 entiteta, Muslimansko-Hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku. Odžak je pripao federaciji koji 13 srpskih opština okupiranih u muslimansko-hrvatskoj ofanzivi praćenoj NATO bombama. Posle Dejtonskog sporazuma američka vojska je ušla u Odžak. Za njima Hrvati i muslimani. Po ulasku američke vojske, Srbi definitivno napuštaju opštinu Odžak. Srpska imanja i srpske kuće ostale su uglavnom puste. Znači, najmanji povratak Srba inače ovdje počeo od 2000. godine. Nesmetan je, vraćena je sva imovina, mi smo završili sprovođenje imovinskih zakona, znači i stanove i kuće. Nažalost, mi smo vratili papirnato, je vraćeno, ali ako je čovjeku neobnovljeno, onda on se nema gdje vratiti. Sve ovo od mog imetka, od moga svega drugoga, sam ponijela ovu fotografiju svoju. To je moj muž, to sam ja i moje čeri. Ovo je moja Ankica, što je sad vodka i to mi je samo ostalo od toga svega. Mi sa njima ne možemo više da živimo. Šta su oni nama uradili? Kako su nas mučili, patili na najgori zvjerski način? Kuću ne mogu skinuti, krov ne mogu skinuti, nisam skidao. Koševe neke, ambare, šuma, zemlju ne mogu odnijeti. To sve ostavljam. A vamo šta ću dobiti, ne znam ni ja. Čovjek mi još dok je bio živ rekao, više tamo nećemo i nemojte me tam ni mrtva ni živa nositi. Tu smo ga zaklopali u Modrić.
neće ostati niko. Niti može ostati, ni smije ostati. Jer mi smo bili jedan puta u njenim rukama, a više nikad. To je nam je jasno svima. Mi života nemamo s njim. Ja vraćam se neću, samo mogu dalje ići. Na ovom malom prostoru Bosanske Posavine u ovom ratu od 1992. godine registrovano je 27 hrvatsko-muslimanskih logora za Srbe, a na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine bilo je 536 logora, kroz koje je prošlo 55.000 srpskih logoraša. Jedno od onih mesta koja se najčešće pominju po najgnusnijim zločinima nad Srbima, pored mesta Odžak, su svakako Sarajevo, u kome je pobijeno oko 10.000 Srba, Konjic, Mostar, Čapljina, Derventa. U opštini Odžak bila su 3 logora, Linica Strolit, osnovna škola u Odžaku i osnovna škola u Novom Gradu. Žene su uglavnom bile zatočene po kućama. Nas, kao živi svedoka, Srba koji smo prošli kroz 536 logora u Federaciji Bosne i Hercegovine, 222 logora u Hrvatskoj i 12 logora u Sloveniji, je jedan od dokaza da je izvršen i genocid od strane druga dva naroda nad srpskim narodom. Bilo stravičnih mučenja gdje su i evidentirani ti oko 132 metode, znači mučenja ljudi, raznih vrsta mučenja. Da krenemo sada unutra, vam pokažem gdje su Hrvati mučili zatvorene Srbe logoraše. Tu im je bila komanda. To su imali, bilo ih nekih 20 policajaca koji su baš vršili taj zločin prema narodu. A ovamo je bio taj logor u fiskulturnoj dvorani. Ovdje se sada nalazimo u fabrici Strolit, to je bila livnica koja je pretvorena u ustaški i turski kazamat za Srbe. Mi smo ovdje dovedeni iz škole, tamo pošto smo bili svi zajedno, nas jedna grupa od 16 je bila odvojita. Kad smo došli ovdje, onda su nas dopunili još sa Srbima iz škole i iz Modriče i iz Tramošnice, tamo jednog sela kod Modriče. Ovo je ta fiskulturna dvorana gdje je bilo smješteno 750 Srba. Bili smo nabijeni, mali prostor, a puno ljudi. Tu smo i ležali. Skoro jedan na drugom, pošto je mali prostor. I odavde su nas izvodili na ovaj ulaz ovdje, na mučenja. Ponovno nas vraćali. I tako je to trajalo tih 60 dana koliko su oni bili ovdje. Od 62 dana koja sam proveo u logoru u Odžaku, 60 dana nisam nastao na svoje noge, nego su mi iznosili Srbi koji su bili zajedno sa mnom u logoru. Ja sam obilježio mjesto gdje je bilo moje... gdje sam spavao. Tu je taj dio. Na stranke, pa kad se svi okrenu, kad se jedan okrene, onda se svi moraju okrenuti, jer nije bilo prostora. Pa tako čitaju red. A uveče kad treba da idemo, ko hoće da ide u WC, u stvarku mora gazi preko ostalih i tako. Međunarodni Crveni krst nas je sve registrovao 22. maja. Međutim, što je najgore, što se dešavalo poslije dolaska Međunarodnog Crvenog krsta, odnosno ljudi iz Međunarodnog Crvenog krsta, koji su slično obilazili i interesovali se i vidjeli nas onako prebijene, slomljene, a imao sam
lično razgovor sa članovima Međunarodnog Crvenog krsta po pitanju šta se meni lično dešavalo i svim ostalim. Ništa na tome nisu činili, čak posle njihovog odlaska nam se dešavalo još gore. Mi imamo slučaj gdje jedna beba od 2 mjeseca sa majkom je zarobljena u Livnu i držana u logoru koju je registrovao Međunarodni Crveni krst, ali nije želio da tog trenutka tu bebu i tu majku izvuče iz tog logora, ona je ostala. Još veće torture, još veće batinanje i sve ono najgore što se može desiti, a oni kao dođu, pogledaju, dadu nam četkicu za zube i odu, a uopšte se ne obaziru na naše muke, a pričaju o Ženevskoj konvenciji, a uopšte ne provode u djelo i ne rade po njoj. To je stravičan prizor, posebno noću cika, jauk, vriska, pjevanje do iznemoglosti. Do iznemoglosti smo morali pjevati, tu je susjedno još jedna ćelija bila. Morali smo pjevati ustaške pjesme. Evo Zore, evo Dan, evo Jure i Bobana. To im je bila metoda. Ljudi su padali u nesvijest posle otpjevanih 10 pjesama. Bili su iscrpljeni i posle tog pjevanja padali su u nesvijest. Mi smo ih poljevali vodom i tako smo pjevali po čitavu noć, stojeći ovako držeći ruke jedan drugom na ramenima. Jednog dana sam izveden ovdje sa svojih 15 drugova, to jeste rođaka koji se isto prezivali kao i ja, Ninković. Tako da su nas tu postrojili, pored table, bila je tabla tu na zidu. I tako nas ti koji su nas mučili, njihovi vojnici, gledali. Od njih 15 mene su nekako najviše zapazili. Pa me jedan zapitao, zašto si ti tako mršav? A to je bilo Tomo Đojić iz sela, opština Odžak, Novo selo. Ja sam rekao, gospodine, ja sam bolio od čira, nisam smio da kažem da sam gladan, nisam jeo i tako dalje, pa sam mršav i bolestan. U jednom trenutku izravno od mene udario šakom u stomak, tako da sam ja nazad se ciljno i udario i pitao me bolio. Ja sam se uplašio i rekao, ne boli, gospodine. Bio sam u osnovnoj školi izveden, popet na klupu i bilo mi je naređeno i morao sam da skačem na glavu. Morao sam da plivam, da zamišljam da skačem to i da skačem na glavu. Sa 3. ili 4. stepenice u Odžaku u osnovnoj školi ti moraš da klekneš na prste na nogama i na 3 prsta na rukama da se osloniš i onda oni skaču tebi na leđa da bi slomili ova 3 prsta ili da pružiš 3 prsta kao Srbin, kako se Srbi pozdravljaju, a oni udaraju palicom, stave ruku na 3 prsta da stavite na klupu i onda udaraju po njima, udaraju vas po ušima, morate držati usta zatvorena, a oni vas udaraju da bi vam popucali bubnjići. Udaraju, pa kad se umore, piju i tako. Uzmali su, recimo, od klupa, pošto je ovo bila škola, odvalio na rogaru i bil. Provijaju rebra, bace čovjek koji je malo slabiji, tako i završi, umre u najvećim mukama. U ovoj ćeliji ovdje ubijen je moj kolega Svetozar Dervenić, koji je umro bratu na rukama. On nije mogao, od njega su ubili željeznim šipkama, motkama. Plećka mu je bila odvalita, po stomaku bubrezi mu bilo odbijeni. I živio je 2-3 dana, jedno jutro nije bilo tu spavanja, svi smo bili iscrpiti, glađu, umoreni batinama. U mene se glava bila okrenula na opačke, kako me puškom udario, glavom isprobio pištoljima, noževima. Takav su zvijesta radili. Jedno jutro su se probudili, brat njegov Maksim je sjedio kraj njega, jer nisu mogli da legnemo. Napravili smo prostora da on legne, pošto je bio teško prebijen, i držao mu je glavu na rukama. I negdje izjutra je jedan zatvorenik iz ćelika je umro četom.
pred nama, pred očima ubili su u logoru, ubili su i Radu Tomanovića, on je bio rodom iz Novog Grada, a bio je u logoru u Modriću, u Silosu, ali su njega prebacili, kako je srpska vojska oslobađala, prebacili u logore kod nas, njega su ubili na očigled nas 700 koliko je bilo tu, udarali su ga kundavcima, puškama, nogama, boli nožem, nema šta nisu, vezali ga za stup, pošto smo bili u sportskoj sali, pa ima 2 stuba koje drže mrežu za odbojku, njega su tu svezali i on je tako jaučući i u toku noći preminuo od svih tih batinjana i sve. Čovjek totalno nesposoban, možda svojih 45 godina, degenerik. Oni su mu gasli cigarete po tijelu. I to, po licu. I taj čovjek je posle tih muka, nakon izlaska iz logora, isto umro. Jedno večer sam zajedno tučen sa jednim muslimanom koji je bio u logoru, koji je bio u pokretu za Jugoslaviju, znači nije čovjek htio u hrvatsku vojsku i sve to, i njegov sin je dolazio da ga udara, pošto je on čovjek bio ćelav, a napravio mi je krst udarajući ga glavom, udarajući ga palicom po glavi, i ja i on smo morali da klečimo i udarali su nas, kad nas je oblila krv, onda su terali da dignemo glavu gore i da krv ne smije da pane na pod, sve što pane mi smo morali da poližemo. Jedan hljeb od 700 grama dijelili su prepolovili ga ovako i na 11 komada, znači 22 komada, to ti je za 3 dana da jedeš i čaja ovako. Izveli su nas u njihovu kuhinju kao da nam pomognu i dali su nam pokvarenu čorbu, pokvarenu supu da jedemo. Rekli su nam da sagnemo glave, niko ne smije da digne glavu i da jedemo. Pored mene je sjedio kolega Stevo Boranović koji je podigao glavu i u tom momentu je dobio nož u glavu, pao je pored mene sav krvav. Ja nisam smio da se maknem, intervenisali su, malo su mu to zalili i odveli ga odatle. Poslije toga vratili su nas u ćeliju i zaključali. Tad su nastale ogromne muke i nisu htjeli nikoga da puste u WC, tako da su mi živjeli i vršili nuždu i živjeli i spavali maltene u sopstvenom izmetu. Vodili su nas na kupanje, sjećam se te scene. Ovdje preko puta ove škole bio je neki kafić, kafe bar. I neke žene su tu se skupljale, valjda su i one bile u vojsci njihovoj, šta su radile. I onda onakve mršave, ružne Srbe, kako su nas zvali, ismijavalo su te žene i vidi, baš sjećam se, kaže, pogledajte kakvi su Srbi ružni. A mi onako nagi, padali smo. Uzmem mlaz od cisterne, vatrogasne. Onaj mlaz uperi u starijeg čovjeka, se razlijepi od zid, padne u blato i tako. To je bilo kupanje. Šta? Nas terali da idemo da kopa rovove, znači uvijek su birali 10-15 mlađih da im idu kopati rovove. I naši ljudi koji su ošli tamo na kopanje vrate, kad su se vraćali nazad, ujutro bi odlazili, navečer bi vraćali, pričali su i da su pripadnici Hrvatske, mislim 124. ili neka Vukovarska njihova brigada terali da stavljaju prste u analne otvore jedan drugom i da ližu te prste, skidali su celofan sa kutije cigara i terali da moraš da ga progutaš od celofan, kad ga smotate, zgužvate, on je grub kao staklo i to je sve krvarilo iz usta svim tim.
kada su znali da zakolju jagnje i svinju, stave, popale svijeće i izvode i prozivaju godišta, uglavnom sve najmlađe ljude, da ih skidaju gole, da im prijete da će da im sjeku genitalne organe, natjerali su ih da se ljube između sebe, pa bilo i oni koji su morali najgore da rade seks. Polovi sa spolovima, pa su dovodili određene da stavljaju kao da glume mirovnjake, da stavljaju plave šlemove i da udaraju, da batinaju jedni drugi. Svih trauma i življavanja koje sam preživio, znači u logoru, u osnovnoj školi u Odžaku, jedno mi je bilo najteže. U toku jedne noći su me izveli sa smijehom, znači Ante Golubović, Božić, Jurica, Tolić, Josip, ostali stražari koji su bili tu po nadimcima Ibe, Topolovac ili šta ja znam kako su se zvali. Rekli su, ajde Srbine, posle sve ove muke da se malo raspoložiš. Ja nisam znao, nisam mogao ni da razmišljam i nisam bio u stanju uopšte da imao predstavu šta će se dešavati. Odnijeli su me gore na sprat u učionicu, u stepenice, i kad sam unišao u tu prostoriju u školi, vidim bila je gola, predavno je bila gola jedna Novogradka koja je bila maloumna Stojanka Lazić, bila je sva raspremita, sve, i rekli su, ajde Srbine, evo malo da se zadovoljiš, evo jedne tvoje, ona je oprana, okupana, čista, ajde da vidimo kako vi to Srbi radite. Natjerali su mene da ja se skinem, ja sam skinuo pantole do koljena i onda su rekli njoj da uzme moj polni organ, da ga stavlja u usta, a mene su terali da ližem njezin polni organ. Ja sam to morao da radim, oni su stajali, njih 6 koje sam imenovao, stajali su okolo sa jednim psom Bulldog. Rekli su, ako ne budem to radio, da će pustiti njega na mene, da me potrga, i sve dok je njima bila uživancija da gledaju. Jednostavno nisam bio prisutan tu, možda fizički, ali psihički nisam nikako mogu da učestvujem u tome. Rekli su, šta je Srbine, ne može da se digne, zar to nije veselje, zar je to za žalost? Ja jednostavno samo sam tako stajao, ovo što su tražili, ja sam to i uradio, ali jednostavno, ne znam. Stignem da idem u WC, jedni druge su tako spašavali, poljevali vodom, izvodili. A to tako, u toj našoj nevolji su jedino mi jedni drugima mogli pomoći. Želio bih da kažem da nas je u logoru posjetio i gospodin Anto Kovačević, pripadnik Hrvatske, znači iz Hrvatske države, gdje se očito vidi posticanje Hrvata u Bosni i Hercegovini da čine to što čine. Nek izađe Cico Golman iz Donje Dubice, ali oni to kažu Donje Dubice, mislim. Specifičan njihov dijalekt ovdje. Ja sam izašao, baš me odveli ovdje u učionicu. Komšija kaže, znaš ti mene? Znam. Neka smo igrali zajedno fudbal. Ja kažem da smo igrali zajedno fudbal. Kaže, nije fudbal, nego nogomet. Sad drugi mi ustaša daje cigaretu, on ne dozvoljava. Kaže, ne puši. Po naše komšije, naši prijatelji radili, s kojim smo mi živjeli, i bilo je i sa strane iz Hrvatske vojske. To su sve radili, znači upravnik zatvora Anto Golubović, Tolić Josip, Jurica Božić, Ahmet, Ibro, Ahmetović Ibrahim, Ahmetović Bahrija, Topolovac Šimo, znači to su sve ljudi koji su sa područja opštine Odžak ili iz okolnih hrvatskih sela, znači praktički to su naše komšije, i Cindrić Damir, Marko Farbal, to su pripadnici vojne policije iz Republike Hrvatske.
poznatog fudbalera Halilovića brat. On je Tešanovića, našeg predsjednika Srpske demokratske stranke, izveo tu i terao je ga da, kao njihov vođa, da nabraja, da pjeva te muslimanske. On to nije znao. Udarao mu je glavom dole u ovaj pijesak prljavi od livnice. Nogom ga dole udarao. Tu je bio prisutan, kako smo mi, nismo mogli ni vidjeti, nismo smjeli ni da gledamo to, ništa, sve su nam zabranjivali. Tu je bio i Zdenko Mikulić, poznati ustašetna. Poznato je, nam je kao logorašima, da je Međunarodni crveni krst raselio oko 11.000 logoraša u treće zemlje, po nama, kao da oni sutra, kao živi svjedoci, ne bi mogli da budu u procesu prema Međunarodnom sudu u Hagu, šta se dešavalo na prostorima ex-Jugoslavije. I to je jedan vid prikrivanja i raseljavanja Srba za ovog prostora. Srbi sa opštine Odžak ni posle 9 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma nisu se vratili u svoje domove. Nadomak Odžaka, na teritoriji koja pripada Republici Srpskoj, srpski logoraši danas podižu svoju novu opštinu Vukosavlje. Isti scenario, progoni, ubijanja, nekažnjeni zločinci i u 21. veku ponavlja se. Srba na mnogim prostorima Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske, danas više nema. Šišljegić Nikola, Šišljegić Sreto, Šišljegić Mihajlo, Đeki Đorđe.